Is misje vernit kelo tami nam heater an in skull gramu de noin. Chai misje tro film trovi in the Gaelic agus von uorshen fa misje shon a vi nam heater. Fa mi gymore giri shouten visje chlein gun ro a Gaelic. Tora varach na dirach kanan shomer tchekisk. Hosich misje a hiet class tei Gaelic an an alope. Agus she class bicca haun agus bí a hula scholar tro film trovi in the Gaelic fo essa hun essa shia a blian Gaelic vi chéle agus sé fear jo chorm a haun gaif a vi a clachig kaint Gaelic if de Gaelice. Bliadhna is canan a visiet de clachig nu a visiet cynnig vi cwtgyn le Gaelic nu a Gaelic visiet van skol. Ha mi cwtach a rwy imig cwntis na mian yn sosialte. Bi mi ysgolig sgielachgen, bi mi cwrnach jalofyn. Ha mi sy yn sio ec hi dirach a gael cosiach y straen ysgolig. Fo behes yn arseniach, tor mi ein trycysg, agus na cosiach ydyn a hacen biech, becrach, basan, as imig wydeile. Na'n dŵr mis yn dŵr sio, isio dŵr sio hawn, yan o hwla dynia a ha taich a chur rúm harisiún na blianachin agus a haim o vrosnacha ich cwtach, so mae a cilch ag yn tŵr fysgo.